Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Aron alo away pinpen kichiaso lithondas pu abang pu biha kiklem. Ajada saile claim pusita sorkar pen Aron alo kapitik do. Jongsi Aron alo away pinpen biha kiklem pulote sorkar Aron karkan lapen lang plodason mandet. Sonsi langhin constituency ke parlo langhin ahithi adung het ring mate kalwar kaselam mate ke jorpon Aron alo away pinpen pinang an aningkan pen claim pon bomlo bon sita bangso asai mate abiha ke claim along non puta Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atu kahumridang away pinlang pusi lithondas along kam kachongda dun abang pu nang than bachini dun Lasi lason Aron alo awi pinpen kichi aswatum lapuson asai ke klempon ke Karbi Anglong Autonomous Council lapen sorkar Aron karkan mate lang plot pensi sai ke klempule pudeta henune ate pinpur me kedamtang Taxation Department pen Bokajan along kichi aswo atum ilitum Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen check and balance asai ke claim ahud biha claim bank department atuma phan lang plot pen arengahu ke paso ke EC Karbi Anglong Autonomous Council pen RD kipipon pe apotlo pule puta henunelo ate non ason arona lo awe pinpen bangso asai ki claim pon ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan lang plot ason mandet lo lasi bangso asai ke claim pon abang phu lithon das aphan insai seke mo eprang aporsi chinipo lang hin pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel এইটো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? কেতিয়া পৰা এইটো কিবা 4 মাহ এনেকা চলি আছে। 4 মাহ। আপোনালোকে মালিক উঠনি অলপ আগত কৰিছিলে যে বছৰত একবাৰ 2500 টকাকে কাউন্সিলক দিয়ে বোলে। 4 মাহ বুলি কেনেকা কৰিব ক'ব পাৰে? এইটো তাত যোৱা বছৰ পৰাহে কাম কৰি আছে চাগে। যোৱা বছৰ নহয় এইটো 4 মাহ আৰু তাত দোকানটো ইজাত মানে আৰু আছে না দোকান। ক'ত আছে? দোকানটো আৰু এইটো কিবা লংকা আছে। লংকা আছে। লংকা পৰা ইয়াত আকৌ কাম কৰিব আহিছে ন? মোৰ ঘৰটো বৰবিলত। মালিকৰ নামটো কি? লিথন দাস। ক'ৰ হয় সি? ইয়ে বৰবিলৰ মানুহ হয়। বৰবিলৰ মানুহ। তাত এইটো ব্যৱসায়টো কিবা ট্ৰেডিং লাইসেন্স আছে নেকি? এইটো নাই আৰু নাই এইটো নাই মই ইমানটো নাজানে। আপুনি কি হয় ইয়াতে? মইতো ইয়াতে কাম কৰি আছো হাজিৰাটো পাইছো। হাজিৰা পাই আছে ন? এইটো কালবাৰৰ কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা কিবা কাগজ আছে নেকি? এইটো মই নাজানো। এইটো নাজানে ন? আপোনাৰ মালিকে একো কোৱা নাই নেকি যে? একো কোৱা নাই, সেইটো মইতো হাজিৰাটো পাই আছো কাম কৰি আছো ইমান। ঠিক আছে। Langvoku Sarpoteron Arong along Sainik School Kibiji Adim along APHLC Lapen CPIML Asongja Potum Kahumridam Nipai Cricket Hom Jangmie Chiklo APHLC Asongja Po Lapen CPIML Asongja Potum Chelang Petsi Langvoku Sarpoteron Arong along Sainik School Kibiji Adim along an Humridam lo Laso along APHLC Asongja Po Samson Teron, Riso Teron, Mensing Timo, Lason C, CPIML Pen, Borjan Secretary in Charge, Ken Singh Kramsa, Bikram Singh Terang, Dipu District Committee Secretary Atumpen, Japon C, Haladak, Sarpo Teron, Arong Asar, Lapen, Arong Arwara Tumpen, Chinki Chithandam C, Sainik School, Kibiji, Adim along Setami, Humridamlo. Sainik School Kibiji Adim along Kahumri Damahut Sarpo Teron Aronga Sarpen Kachethan Ponating Pulote Longle Anam Mate Compensation Atangka Longle Pinlang Pusi Perangkya Thengno Ningje Pon Rong Asar Lapen Arong Arwara Tumke Kimanghu Asonsi Dolo Atheke Longle Anam Longle Pinpen Kosonsi Akamke Klembom Loba Pusi Manghu Prong Asonlo Compensation atangka kilongsia phanpura abatai memorandum sitami pidamlo bonta kilongsia phan thangnatta abirta avilang pusi herangkya thengno rong asar ningjepo
Herang tia tengno alang litum pen alam thili angton pen arjupon sina. HDP pen ang kilo abierta Prataping Leng report Karbi Anglong News Channel. Perfect lo. Kaya lang tum penajok si Berta ke kita kasiding bom lo posi. Ning thelo lang tum ta hok alam mata hok abierta pasita ko posi. Abrang sinili tum ahin pen kerang ke tum pan kardom pi pajiri lo. Nili tum Ladakh ke bang nang ko kalam ke la lo. Non cari bom BJP government mata sarkar bang. Da semet kacing ku government ko men pen mane ilitum ke dotang hormusi ke pakon pa kasi development pulotang te awe pin pensi rat atuma phan ali ke padu nona bangke lason kali detlo sainik school alam the pinangan debate ta dolo lapen pinangan hegre mucho chota tumi ka chithanga chimum ta dolo lapen a result ame banglo non sainik school bikok pen Karbi Anglong arat mate sarpoteron area lo posi sarpoteron arat atu konali longdun popa borjan arat atu konali longdun number 1 lasi kidamtang debate long tame tum theklong lo Assam long ke Golpara district long se sainik school bilu army school lasi fee structure kaddo kaveta itum adorso pikpik di fee bi pineta adorso pikpik non itum normally itum langnam sinang government school ke cepat dunji phanan ta itum arong aratum number 1 apen private school on anda chiklo yon inut a student pen haroini fee ki pg a phananda me tum un e tang te sainik school nang bikok pen ilitum pinyale longdun chima lalu nona bangke lasi overall langdam edlo ilitum arada tuma bangke itum ali bang longdam o edeji lapen kopia pot pote itum padunun e polodang de definitely ali kelo inge kichi lo mati akapre katum silong poke Ladakh teacher atum pen chenglok lapen student tum anda plang mu chocho tum sipa dunun po di laso posi ilitum dak overall kopila tum kilang nam naiya bangke ale jong si ilitum long dun de rara tum jong si long dun de polotang te ilitum hanang bipita ali abjak polake number 1 lapen number 2 bang lahan lo ilitum sainik school a men pen long le achiri hapre de ilitum kana hok pasi long le ilitum karbiara tum jong se ali long dun de polotang te long le ke dunju pogamati non la so school establish lo polotang te ko anakit hinya long le ke lake bang reading si do kokpo la so potsi ali ka be da hormu bang ke ilitum long nang bi be nang ji usi ilitum pen kachuling report kitam tang solar project alam khidan itum che than pon piklo solar project ta 18000 bighas haladak ali ku pi lo ke long ji ali ke tum long dun de lapen reporter pen da kedam tang Guwahati pen journalist nang than tikang lo je labang so solar project along voreng POG pusi sia make hai kaning je matidi lasi hala inut a reporter nang than lo ai solar project mane ei khetot mane sakuri বহুত khini ulabo buli CM dangoria koise kintu solar project mane itu install korar pasot keijon sakuri kora manu thakibo ba koan lo bangkon lo ke claim un popu solar project long ke sakuri masi ke claim athai masi abi to engineer bahini bang tombak doko security tum doko bang tombak priba hemkar ko katung pipini tum doko lan me lo sakuri ta lu ko pilo ke claim po di lason dak taxi iltum asiam bangke kipalu je sakuri 1000 हजार suri si ilitum karbia khaitum longdon po lasi lake kipalu kam lo non sainik school long talason thot lo je posomar tumali do upota ho karbia tumali longdon upota ho ki structure ador kisu penceng lo koma lo ke thante il tuma sar penda thanwe lo je professor atum teacher atum antame bang army officer atum si thanji il tum karbia tum bang all officers ke manon ta army long kem agi nasila hai ke bang sob bang kapre ka tum phansi alil development nang ni pukali development nang ji sita karbia tuma bang ale ale long dun jima long dun de ala bang itum ke nang ji lasi non itum government school jong si cepat dun ni pulo dang de itum kona loma tilake lasi council long non la hai ka do pawe ka char na ma bang ke lason hello council long jakong abe jadun non vorengi pije phanda jakong abe jadlo development ke claim phanda ale aja kong abe jadlo non bang ke
joy pen long le mafia punang kok dei mafia punang kok long le kaco jor a profession mate alasan si claim wrong BJP sarkar atong athe sakuri ke piuni de lomati sakuri PG polotang de tum council jung Karbi Anglong ke cari chot dia fan ke 30 department dolo hala document si kinang je son an claim pinang po to war ma kenang ji me ma kenang ji apian an bang afan ma kenang ji ang tondulap lo mati 30 department long ke lasi non bang ke hala ajak kong abang cewar lapsi non bang ke long lea mafia long lea dhanda son si claim rong broker polote dalal bola son ki dalal atema Karbi Anglong le kunasi alasan ke doma lak inquiry dampo latong bangke lason si backdoor pen nang claim bom ti lasi ale kawe hormu bangke tum cak tun de nang ji lasi rong arara tum bangke chini ne delo ke cheng malom ke chini ne de tai pomine sita non che than ulo chini de lo ke di nang ni mana nang som mar mane padun ne dei bo 1,30,000 ke di fee structure ke ma unji ma chini ne de report lasi government tum anom sa tengke kopi ne jongsi company tame factory tame dak nang puji polotang te halatum anoms pododo ke claim ke dam nangji aron atang lapen rat atum than pakla nangji lapen ratum ale kopi pi longji ma lapen akana hok kopi pi doma hal hai than jira pisi mane dak nang bilongji non ke lahai nang than jirje bodi nang tum nang than te kedi dak rong tame chini ni lo te la pupok lasi lake kacong jadi lutera punang kok kacong husuk ni punat ma claim joy po komane opos no te pather pahap dam po patheng dam po lason lok ma di BJP tum ke lasi lason mang claim ke ni lasi non ili tum ben ki pukang tung mang ke lain lo labangso sainik school bang ke prabjin pen ci withdraw nangi pusin ili tum pen bang ke paklang polo lapen lason dang thakse kapre ka project do ulang ladak ale kavia project do ulang ason kana hok do na project do ana bang na chi withdraw ne ala CBG talo compressed biogas puitum seglong lo CBG la pen solar project da pilo le long dom pake karen dak PG ma solar di in nang stol ham jot po akaren ke bang akaprek ang pan se jor de ji hola dak sakuri da long de sakuri solar project long bang kon claim pong pen pulo pe bang po bang trok ja kam ase latum se claim de po local dum ga bilu lasi lason ke tum along li achiri pharo kan hok do na bang ke tum hemprek long le prang non pen jong si tum se jordon yat pote e hemabu pi ke thara ting mo ke nang je hote tum ok le chung ta long le de lasi ili tum abang ke hemprek long le prang bang ke development mesen tum deng dunang seta long le ke chepa wir la pen il tum khai ke chepa wir development bang ke ing ton dun kok nai la pen khang nu nai busi Karbi Anglong ara do an phandami tuning report la pen non pu senior citizen na hisap pen non la kram sa sang ho kan ta me thini paklang honji la so thi rong asa sarang chi tong dun do po rong sa dum ile tum dak lang buk tu sal pu te ona rong na kong pi bang ke ona hok ma ko ona hok kalima ko pang taxi bang lo tapi ni ke thaglong bang ke hok lo lada ka bang ke apir the ma si la tum bang ke pasu clean lo tang khai pin son si thaglong lo asi la so bang ke le tum dang dam elo pro tang te borjan ang kang aso along le si tum kaluk som hi ke khan bom lo kai ta solar project along le tai tum padam pin son si thaglong lo lada ka rata tum along le chuklem su damadin si lusom tapi nadak na non ki thaglong teng pulo tang te sainik school si ki biji pulo asi la so along le ke dama bang ke anu 3 se tame borjan along senior leaders do pik la penadak leaders do o rat do pik lasi la son along le dambom lo te moarisi borjan long le bang awideti lasi mo kinang so da porhu de tum state long lo stame la so porhu ke le tum bang ke ai kapre si department a akimi kimi stame dam ji ko lasi borjan long ke biya thai widat lasi la so pen ma thadam pulo tang te pini borjan long leadership do pik lasi leadership do an stame pini la bang so kachisong along solar project laso kachisong along la pen sainik school laso kachisong along binang ni la pen dak itum chak nang ni tu kachisong along bang et la chisong rap ke sonte nisenji pusin ni tu mahin ten ke mathadam la pen ada gara se tame duan se tame mathapon unang ne laso kachisong along yang situm intang kring un pulo tangte pini ke dam tang ni tum theklong lo solar project ki biji pustame aprang ke borjan le ki jong kali la tumalong ka flex ki jong stame hola daga bang ke bang chisong the ba hola daga to tumang a constituency masi bang chisong the ma bang chak chi delo sidame borjan long bang ke pin la son kachisong theklong le ma dak bang ke lang tumang bi bor ida son si thegam long lo la pen thu non sainik school tamel tum theklong lo
inghana phuli along lang lok sulong biji pustame halada ke ma constituency ji arong chople bangka chisong kali a constituency bena masi bangka mat hasi chisong truplo ase halada bangga bbc Nito na po anong lena ke plan mate tane sekor nang bilo tambe ini tum hang bom lo ke tambe long lena tam ne akam banang klan bom lo tambe ini tum la committee hin penta hang dambalom nuridam tapidam lo EMCN silit karu tum pan anta langsung kermet tum pan anta ini tum nuridam pin dam lab lo tambe ini tum pan na pamang hu asetem sin nota dam bom lo akaba nang klem bom lo tamen minitum athang ngat pan minitum pan rukker la dak lo son sarput kiro ro pen ke thang nat an hang hela tamen minitum bang tin dan dam bom lo ti dam bom lo tin sai dam bom lo te tamen la so kam sun sela nasi nilia bangke pur thulo nasi rong asare nuvet ke un putit committee tum apana hat pider ni liba masela committee atmar bang jongsi lato atkam na pa pleng the tulo te mikalo na pa pleng the tulo tangte rong asar pen mati purpur non bang nate mililam thege milita lidi u theke de lo na pen ni tum pan rigana kwang Rong hang rong bong rong arakalong kar biricho long sing rong hang ahin pen biri arnam kar klipon ni phai kriketom jangmi po achiklo ningkan suri hinira inquirapo homkuru arni west karbi anglong district ahempi along mesen pen saidu an pachunpo Lalson si socheng rong plang rapen rong hanglin dok mate kar biricho atum ketok bob biri arnam mate belai thelena phan non do bom rong hang rong bong rong arak alongta reng bom mate bong hom rong hang richo ahut karkli kaphejo asonsi non ki khibom lindokpo mate karbiricho long sing rong hang ahin pentami chari chalom me senang chilapen chiklo arni kitur atur keli anta me senang chipu ajoksi biri arnamaphan kethokijer asai non puta klembo lapen karbiricho long sing rong hang pen phirang ke athingno nang kapachini dun ke belai thelen biri arnam mate thelen sarpo belai langdo rong anglong mindar sarpo lapen dongpi dongso lason phi arnama phansi ke thoki jerpo lapen vumut vokanta mesen puta karbiricho long sing rong hang pen nang pachini dun lapen ke rup sing rong hang basapo soblit umchera alongri asarpen nang kapachini dun thuke rengbom mate bong hom rong hang lapen kareng teron pia hut socheng anglong along pinpo arong kedo una hut richo bong hom rong hang si bangso biri arnam amentami kelo lasi rong hang lindok atum anke belai thelen ke hem angtar mandet puta phan pachini dun lapen bangso biri arnam karkli along nokbare umaha rapati lapen kaprek alongri atum chetong dun pen biri arnam aphan ke thoki jer ahut alir alon chipidun lapen kachetong dun arapen se karkli ao an chorapetsi mesen ing samchin pen ke thoki jer pon amai pajut pon long loputa nilitum karbiang long news channel apherang ke baskarong pipen berta nang pali Pangsi, tapi kami ada ngorat hal itu di sosial media yang tempat itu undang ini ini aktifly undang Viviana itu platform sudah ini itu undang jam positif ini platform Panigo positif ka kini telepon itu make daga da biri bere nanam penaro da ku bicu kote tu alam upidu tum so sai tu te ko to situm da papi je amu da kanne se to sikini dai tum sido isi bagai tum la
balai anem bo lapen kalian sarpu ke situ lapen si bangke lapen itu rongan bo lapen si bangke itu sulang lapen rongan long si bangke sulang lapen itu mindar sarpu si pindah itu dan itu bercorong bangke itu karena tidak sampai itu dah sok kecil bangke bukan bisa tapi nasuk kita tahu kok bang itu dah kado gawe itu cikgu gitu dan anak pan itu dah aiki sistemnya itu dah rendong ini tapi itu dah itu merona beli kamar beli lagi lahai pan itu dah ini lempon terus itu dah anak suku di lagi itu bang itu kecing kan langrap ke situ bang anam sedang ini kan tong na ini kan tong itu dah aktif itu dah kohar dulu dah itu konsor dulu kilingar dulu biar dulu kasih ini langsung aktif kristamen itu ini ada sibel situ klaim kono kasih masuk ke itu ada di untuk kecing hall itu mas konsil ASEAN dan lalu tim tuhan situ langsung si tangkap pun mahal pun langsung si sok ini sedikit saya pusat langsung si finance lo si mas curu lo ini top juga itu karbidet beberapa kali itu dan masih ini pen pun dah kayak cikgu itu radangan lagi itu karbidet karena beberapa kali lapang itu dah ke cikgu itu adangan fansi tungdak rona binangji thama binangji kaita itu rendong ringni samjin pendulong nangji pendang itu amura krem ta bidanangji pendang lo masih lahai aram itu hidung masih itu so asai pun situ krem nak aceh kopima lani itu rong parasol tem cacing ponang kogi sistemnya hal bangsa arong har asal penang itu ceng ke har po kang hidup harong hang lo halinda lalu halinda lapen ke halang su lindok pulong lo pen rong kodak si ciseng make kor cekhan lapen si tamu namdong sokuning lum lapen si su ceng nang kim thu lo so cheng cái kim hút ke kareng teron pen mohom rong hak la si reng bong hom pacherop lo labang si halabang so hut si labang so ar nam ke dak so cheng lang si nang ngacik lang lo la si amang amon than lo nangar ti nang yi nangar dom nang yi pu lo la si avo abi apai ta amang amon pen ke than ateng kan la si ri pen si arki phayu lo la si so cheng ta ri cho bang ki anam pharo hadak so cheng ta rom kim la pen hal bang so asiria la teng men si arong ke chitrek bom la mane setar nam ke nilitum rong hang atum rong halin dong lo karbini chu pa bangke ni tum na sort nam ke ni tum arti bom bom art di ver nang ko la hel ke non dak pini ke ni ke sorry kali la si pini bangal ni tum dak pin po ang bong asta dak halo rang dak bang si linda po ho bang lo puta linda ba fidos ta pini bangarong halin daw dim lo pusta menili dak ke blai chlen beleng do pulo tum ke ha rainbow home pen dang lok pen arnang si dakwan dalo nama si dak non rainbow home pen arnang besi no itu hala helen sarpo bangkala mo pasapota son chansa thani ta fan for the people na si hala so arong nam cha sut rainbow home arning besi nang aduno masinili non puta la tung phane non ve klem pila gane li ya kur sarlo stalang li tung phan la so abri kar kli la ke hal dak pen arnam pen masili tung ke long dang pilong dang sonta na dak pen amasinili long pai ro hang gamra amasinili si dak pini ka biria long tani li sa kur sarlo la pen pini ke thokar dong pianta kala ke karkli la bang ken li ke kur sar flo amen mon se die chapo kachar kli vek nei la ke bang den da potam si karkli po ngatung malam sinili ka men mon than chapo la pen wo fu ete wo fu ta ni li kur manta dak bang long de thini li kur sar flo men mon than po soin bok chapo kan chana lo
nang limen ke Neli men, jilip roha, lompai, roha gang bra. Di Pluso UCF Patumpenta Pam Sunday Talondun. Lason si lakha inkoy retrok dolamara Di Pluso Montuli ketom chingrum petsi ada por phainar kepen cheng ponsi thatura loti krong thom along pen armu cheng ponsi ha rongkang tui AG Church ahem along an damsi David Asopo Hosana pu hang taram ponsi Pam Sunday misen pen talondu Lapen armu kacheng along ke Japon ba lake Di Pluso Baptist Church adikon Stefan terang pensi Japon lo Lapen armu kacheng pajudet pen arnamaphan kero karcho ajai mek en ponlo Bangso amai kachari pon Di Pluso UCF amai pu Welson Kropensi mai chari ponlo Bangso amayalong aluhi kachitongdun lake mankedo Reverend Simeon Ingleng lapen amondulitin apostoratum chetongdun si mai RD chipidun rinti Lapen bangso amayalong arnamalam thanbang lake Reverend Simeon Ingleng pensi jumesen arnamalam than pondo Lapen kopia potsi Pam Sunday talonang kokmapu phirang ketum karju ahut halapu Di Pluso UCF secretary mate kongchun bang dorsing phang chopen kapachini ponke Jesu Kristo bangso perthe along kedo unahut Jesu thiji dok ahut kapajutsi Jesu Jerusalem arong supi along anong ke thepen kiludam ahut Jesu Kristo aphan kangthum karni ajai mek kedeng pon ason thotsi pini nilitumta lasi kachikimo ajai mek en ponlo sonsi alang lipen nangthan pachini don Lapen nilitum chot lapukali bangso appear thelong Jesu Kristo aphan kachiki atum anke pinike talondun hurlo puta than pachini pontu Tangte alang litumpen kaning Japon alam thile angton pen arjuponik sinang Dua barguri pen nang kilo bierta Edverson Crow report Karbi Anglong News Channel tum ladak hadak dathora luti kum thom peladak dipitu kumato yi chas lo an armu kacheng alam thepu thakang le tekni thanik paklai kha to pini dadhora luti grong thom pen dak Di Pluso UCF pen organize pon Pam Sunday ajai mek lake anikan wang son tak thak ako hut Jesu Kristo labang so pirthe kedo na hut alangli kapadusi ani ngarong arni alangli Jerusalem pen kadho aso yon wangsi alangli amoy thana don lo lapen Jerusalem along kedo ara ratum ani ngarong pik pen abang putin ta mithang api tari chipinde towa limsi ani ngarong chipi la pelana manong pe thilo pini Pam Sunday lake pini pam boke sutile aro phan pini litum bangso aporop ta London ke pini Jesu Kristo phan anong kapathe ani ase pini pithe dang Kristo phan ke kroyarat an bangso Jesu Kristo anong kapathe asai pini deng ponlo lake Pam Sunday pam boke sutile lo Sunday boke bhomkuru ase bhomkuru mane sotele bhomkuru busi irpon lo ase pini dak Di Pluso habar mondoli ki thaw mara datu rongang to AG Church Di Pluso Baptist Church pen rong himi Believers Church atum ni sipepen chingrum si pini labangso ajai mek pachun pon long pot pini ana phanta kero pilo lapen pata kadok abe pini ladak Di Pluso ki kroi song tum dan phanta ni bang putin phanta akiro pilo labang soja meglong na chitong nun perpot abang putilo anam hit me pedona labang soja me na talon pon ke ni tum 2016 pan lo UCF labang so hawalo UCF nang cheng ke 2016 aning kan pini antala puson sa aning kan bang ta ni litum labang soja me talon pon se pini le thota labang so aja me kitalon pon lo posi anam handa churolo lapen pini dai Di Pluso UCF ke Japon
kita kedin presiden sekretari atum la pengkado kawe amondeli tin kedo pastor tum anta ni sipet pel mang soja me kedeng poni phan kaching wai kachidon sar potan ha kiro bi perfect Nanti dalam nanglihin pela sutili arbo otkay la sutili arbo ko posi en ponang ko alam thirang le nai timan dhormo kapte ka tum phana me than ka thakiba abangso hidan tamil la salam theprak than ka chorolo asila bangso jai me sotele arbo pump arong mane khejur rong sala bangsut en polo asila bangso pump sande katalon pon lake pini Jesu Kristo aphan rechu po anong apat hepon ani nasi rechu po siang tek pasi ala bangso arechu aphan katalon katali phansi bangso sotele ningrong pen bangso sotelo arbo kirung pon na pen bangso hempul anong pathe nangma recho men pen ke bang bang hejuma theng bache plang nangma pol bangso asutele arbo pen si ni tum anong pathe ilo dan chalo nalimen ki tharik ha nelimen ke evangelist di phangcho dorsing phangcho dak opini ki la person organize pon asong ya da organize pon song bang ke lalo di plus so UCF United Christian Forum dak di plus so awar long mane di UCF sa phang elo stanong ke di gali UCF di plus so pasi ye pon tholo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi